قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا ولتعودن في ملتنا. ویل غټانو حاشلوی کړو د حقنا د قوم دا غنو خامخاو بباسمونگا تعال رائے شعیبا آخلن چیمان راوڑے ستاسرا زمدری کلونا یا بتاسو واپس راگد دے زمگا بدن کے. قالا ولو کننا کارہین اگوے ہایا آگر چمگا پد گنو ستاسو دن. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. یقیناً جوڑ کری بئی من پا اللہ بانے درو کہ واپس رو گرزو ساسو دین تا پس دائن چمت اللہ بچ کریو. وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. اے چمگو گرزو ساسو دین تا لیکن کلچ اللہ تعالیٰ سو واری رب زمگرے. وسع ربنا کل شین علما راگر کرے رب زمگا ہر شے پخفل علم کی. علی اللہ توکلنا خاص پا اللہ منگزان سپار لے. ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین. یا ربا فیصلو کی پمن زمگا پمن قوم زمگا کی یقینی فیصلہ اطیع غرات فیصلہ کون گنا. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون. اول غٹانو ہائے شکور کڑو داغد قوم نو کتاسو تابداری اکڑن دا شعیب علیہ السلام یقیناً تاسو خامخا دا تاوان والونا بشیم. فاخذتهم الرجفت فاصبحوا فی دارهم جاسمین. نونیو دل را زلزلیم سباک دی پخبل کورنو کے پڑم خبرات. الذین کذبوا شعیبا کان لم یغنوا فیہا الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین. آکسان چھ دروجن گرن شعیب علیہ السلام فناش والگویا کنو پاتی رشیدی پدے کلو کے. ناکسان چھ دروجن گرن شعیب علیہ السلام شول حغی تاوانیان. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف عصى على قوم كافرين. نروان شعیب علیہ السلام ددینا ویلے قوم زمان یقینا رسولی ما تعصر دیر پیغامون دخبل او خیر مملٹو لے ساسو نسرنگے وزو غمجن شم پا عذاب دا قوم کافران بانے. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. انی لیگلی منگا پائس کلی کیس نبی مگر کل چاہی انکارو کونونی والمنگا اوسیدن کی دائے کریم فسختو دا مال بانے او پا مرزونو دا بدن دا دید پارا چا اللہ تعاجزیو کیم. ثم بدلنا مکان السیئات الحسنة حتی عفوا. بیا بدل کرا اسمنگا پزید تکلیف بانے خوشحالے تردی پوری چیزی زیاد شول. وقالوا قد مس آبانا الضراء والسراء فاخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. اور دیوی یقیناً رسیدلی زمگا مشران تم تکلیفنا و خوشحالیں نونی والمنگدی لربیانا کہا او دین پریدل. ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض. او کدا اکلو علو ایمان راوڑے او زانے بچ کرے دا مخالفت دا اللہ و رسولنا خامخا راپرانستے بے منگا پر ایمانے دیر برکات دا آسمانو دزمکر طرفنا.
ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون لیکن دی تکذیب کون اونی والمنگادیم فعذابنو فصودائی چریکم کارون کول افامن اہل القرآن یاتیہم باسنا بیاتا وهم نائمون آیا پامن کے ریشی دا کلی والا اوسنیم چراشی بدیبا نظاب زمنگا رشپے بدا سعال کی چریب اودیم اوامن اہل القرآن یاتیہم باسنا ضحا وهم یلعبون آیا پامن کے ریشی دا کلی والا اوسنیم چراشی دی تزمنگا عذاب دا صاف وقت کے بدا سعال چریبا مشغولی بلبو کے افامنو مکر اللہ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون آئے دی بے یردی دا اللہ دا عذابنا نبی یرکی دا اللہ دا عذابنا مگر قوم تاوانیان اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء وصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون آئے ندخکار شوی آئے کسانو تا چھ مالکان شول دزم کے پس دوسی دن کو دعینا کمونگو قارون و برسو منگ دیتا عذابنا پسود گناہن دریم و مہر لگو منگا دائی پزرنون دین نوری پوری دلو دا قبولیت تلک القرآن نقص علیک من نبائها وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ دَاکل والا بیانوں منتابان بعض خبرون دائینا اور یقیناً داخل وائد رسولان دائی بواضح دلیلنوں نواغی چی مان راوڑے و سبب دائی چاہی تکذیب کرو مخیم كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين ندا سے مہر لگئی اللہ تعالی فضلنو دما کافران باندے وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين انلے مندلے منگا اکثر دے خلق لرا پورا والے بلول اور یقیناً مندلی منگا اکثر دینا خام خانہ فرمان ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظروا كيف كان عاقبة المفسدين جاؤ لگل منگا رسو ذکر شو بیغمبران موسیٰ علیہ السلام ومعجزات اخفل سرا فرعون تا وغٹان بقوم داغتان نئی ظلم کو بڑے معجزاتوں نو گورا چسرنگش انجام دا فساد کو ان کو وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين وقال موسى علیہ السلام اے فرعون یقیناً دا رسول دا طرف دا رب العالمین حقیق على اللہ قول على اللہ الا الحق لیکن بڑی خبران چن بوئم دا اللہ قبارکی مگر حق خبر بوئم قد جئتكم ببینة من ربكم فارسل معي بنی اسرائیل یقیناً راوڑی ماتا استاد دلیلنا استاسو درب دا طرفنا نور افریق دا زما سرا بنی اسرائیل لران قال ان كنت جئت بآية فأت بها ان كنت من الصادقين ویل فرعون کتا راوڑی سمعجزان نرائے وڑا زما پا مخی کتے درشتنونان فالقا عصاہو فیضا ہی صعبان مبین نو غرزو لاغام ساخ پلام ناگہا خاما روخ کارام
ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين اراوی سوخ پلاس لرد رخنان ناگا تکسپینو دپار کتن کو قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم نویل غٹانو دقوم دفرعون یقیناً دا خامخا جادوگر دے ماہر یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون غواری دے چوباسی تاسو لنا تاسو دم ملکنا نسم مشورہ کوئے تاسو قالوا ارجه واخاه وارسل في المدائن حاشرين اغیوے محلت ور کدلرا اور ددلرا اولے گا پا مختلف حارنوں کی راجمکون کی دساہرانوں یاتوک بکل ساحر علیم رابولی دیتا تا ہر جادوگر ماہر وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين اور على الجادوگر فرعون تان دیورتوی یقینا زمند پارا با خامخا بدلئی کیو منگا زورورم کشو منگا زورورم قال نعم وإنكم لمن المقربين اغورتے او یقینا تاسو بخامخا دنی ذکر شونے ماتا قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين دیویلے موسیٰ علیہ السلام یا خطو غزو امساخ بلان یا بشوب منگا غزو کسان مخیم قال علقوا فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم ویل موسیٰ علیہ السلام تاسو غزوائیں ارگل شدی غزولے امساگانے اور رسیخ بلے جادویوں کو پستر کو دخل کو باندے اور بے واشو پخل کو باندے اور آئے اڑو جادوگر لوی شان والا اور آئے اڑو جادو لوی شان والا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ اوحی علی گلمگا موسیٰ علیہ السلام تا چو غرزوان صاف بلان اگا چو غرزولان ناگہا غی تیر کروغ ہاں شریس درو جوڑول وَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ نخکارش حق اور رکشو حقا کارونش اور رکشو حقا شدی جوڑول وغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين کمزوری کلشول دی دغوخ او گرزی دلزلیلان والقی السحرة ساجدین نو غرزولشو ساحران سجدکون کی اللہ تعالی قالوا آمنا برب العالمین ویلاغی منگ ایمان روڑو پر رب العالمین وانے رب موسیٰ و ہارون چی رب دا موسیٰ و دا ہارون علیہ السلام نے قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم ان هذا لمكر مكرتم في المدينة لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون ویل فرعون آیا ایمان روڑا تاسو بدم مخی دی اجازت کولو زمان تاسو تام یقیناً دایو جرگا دام چکڑے تاسو دا جرگا پخار دمی سرگیم دید پارا چو باسے تاسو دے خار نا دے اہل
زرد تاسو پتو لگی لو قطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ثم لو صلبنکم اجمعین خامخا پری بکم زستاسو لاسونو خپیستاسو عدل بدل بیا پانسے کم تا پانسے بانو خجم تاسو ٹول قالوا انا الى ربنا منقلبون دیویل یقینا منگا خپل ربتا ورگردیدن کیو وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا او بد نگڑی تو زمنا مگر دا خبران چمگ ایمان راوڑے دے پا معجزاتو در اخبل کل چم لرالل ربنا افرق علینا صبرا وتوفنا مسلمین یا رب راتوی کی بنگ بانے دے صبر امڑ کی منگا پا حالت پدا سیال کی چی توحید منوم وقال الملأ من قوم فرعون تذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك ويل غٹانو دا قوم دا فرعون تیویل آیا پریگدی تا موسیٰ و دا قوم دی دا پارا شروانے خوری فساد خوری دی پریز مککیم او پریگدی تا لراوستا معبودان لران قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون ویل فرعون زرد قتلو بمگا دلی زامن پیدا کی دن کی او بے حیاکو بمگا دلی زنانا و یقینا منگا دلی دپاسیو زورور قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ویل موسیٰ علیہ السلام اخفل قوم تا مدد غاڑے تاسو پا اللہ سرد اللہ نام اوزان ٹینکے پدین یقیناً دا عمل خدا اللہ پہ اختیار کرے ورکیے شالر چو غاڑی دا بندگان اخفل نام آخری انجام دے دپار دا متقیانو قالوا اوذینا من قبل ان تاتینا ومن بعد ما جئتنا ویل دی تکلیف راکڑشو منگتا مخی درات لستان اے موسیٰ اور رسولائن شتم دراغلے قال عصا ربكم ان يهلك عدوكم اویل نزدید شستاس ربا حلاکی ساسدا دشمن ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون او آباد بکی تاسو لرا دائن رسو پریز مککی نگوری اللہ تعالی چی پس طریقہ بانے بتاسو عمل کوئے وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ وَيَقِينًا نِوَلِيُ مُنْغَا فِرْعَوْنِيَان فَكَلُونُ دَقَحَتْ سَرَاو پَنِمْگَرْتِيَا دَمِهُ دَعِي سَرَام دید پاراشدی نصیت والی فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ کلچی راب اغلا پدی بانے خوشحالی دیب و ایدام مند پارا حق دے وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ اکبور سے دیدہ سے تکلیف سپیروالے گرن دید موسیٰ علیہ السلام و دمت اللہ الا انما طائرهم عند الله ولكن اکثرهم لا يعلمون خبر شے یقینا سپیروالے دلیل لکل شیر اللہ سرا دلیل آمدن دوجیم لیکن اکثر دلینا پوئیگنا وقالوا مهما تعتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين دیبوے ہر کلا شراتل کے تمتا ویو معجزہ
دید پارا چمبانی جادو کے بسودائے نیو منگا تال ایمان روڑن کی فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات ندیر رولیگو منگا پریبانی طوفان او مولخان اسپگے او چندخان او وینیم دا موجودات جدا جدا فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین ندیلو یوکڑا ادی قوم جرم قوم کی ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك ہر کلا شراب غیر پدی بانی عذاب ددہ عذاب انہوں دیبو لے موسیٰ دعا غارم دخبر ربنا وصبو دائش لو ذکر استاسرام لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل نکلرک تعظمنا دا عذاب پخفل دعا سرام خام خام و ایمان رو بتاؤ خام خافر بگدشتا سر بنی اسرائیل فلما کشفنا عنهم الرجز الى اجل هم بالغوه واذا هم ينكثون نار کلا شلر بکما ددین عذاب تریونیٹی شدی برسید لاغیتا دوخ بدی ماتو لاخپل واللام فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين نبدل واغست منگا ددینا نغرقل منگا دیلنا بدریاب کے خودی وجہ شدید دو جنگن لایتون زمن عودی داغنا بے پروائی کون کی وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُصَرِّفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا اور پات اکرمنگا اے قوم تا چی کمزوری گنل کے دل مخیم مشرقونا دزمکے او مغربونا حق ازمکا چی برکات چولیم پائے کے وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا او پورشوا وعد درفستان شخیستوا و بنی اسرائیل بانے پدی وجہ چاہی تنشو بدین ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون او ہلاک للمنگا حواش جوڑ فرعون دا قوم اور سپنا چاہیے جوڑا والباغون دپارا وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم اور پوری سلمنگا بنی اسرائیل دریاونا نراغ لدی پہ قوم مانے چاہیے عبادتون کو لمیشا بوتان اقبلوں قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ویدی موسیٰ جوڑ کا تم دپارا دغسی حقدار دبن نگئے لگ سنچی دی دپارا دی حقدار دبن نگئے دریم قال انکم قوم تجہلون اغو یقینا تاسوے قوم دجہل کار کوئے ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون یقینا دا کسان ہلاک بکڑیشی ہاغا شدی پائے کے مشغولین اور باطل دی عملنا شدی گئیم قال غير الله ابغيكم الها وهو فضلكم على العالمين ویل موسیٰ علیہ السلام آیا سواد اللہ نام الٹوم ز تاسو دپارا بل حقدار زبن نگئے حال دا اللہ تاسو لا غروال درکڑے پٹو دخل کو بسو د توحید دا وَإِذَا أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَصُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ او کلشی بشکڑے منگا تاسو بسو دلی توحید د فرعونیانو نام رسول تاستا بد عذابنا
يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وجل استاسو زامن پیدا کی دن کی اور بے حیاء کو لے استاسو زنانا. ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. وعدہ اکرم موسیٰ علیہ السلام سرد دیر ششپوم اور پورا کرے منگا دیر شپلس النوروم نو پورا شو وعدہ مقرر ضرب سلویخ شپیم. وقال موسیٰ لأخیه هارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. اول موسیٰ علیہ السلام اور رخبلتا ہارون علیہ السلام خلیفہ چ زمانہ زما بقوم کی و اصلاح کوا او مزا پلارے د فساد کو ان کو پسیم. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني انظر إليك. ارکل چراغ موسیٰ علیہ السلام زم وقت مقررتا او خبر اکڑے د سر رب دویلے ربا مات زان اخیش تتاتو گورم. قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی. ویل اللہ شریط مان شریدے لیکن اگورا دے غرطا کٹنگ پارشو پخفل زین زرد تب ماوینیم. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صيقا. ارگل چیزان خار کر رب غرطا وی گرد و آغا دزمک سرا ہموار اور پریوت موسیٰ علیہ السلام بے ہوشا. فلما افاق قال سبحانك وتبت إليك وأنا أول المؤمنين. نار کلے چپ ہوش ویل پاکی دتا دپارا زتو بکم تا تعظیم دا ولیمان روڑن کو نام. قال يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. ویل اللہ موسیٰ یقیناً ما تغرکڑے پعام خلقوں و پیغام اقبلو بخبر اقبلو اونی سا کتاب جزتال درکم او شت ددید بیان ان کو نخل کو تا. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. ولكل يوم دل را پا تختود تورات کے دار قسمنا دواس خبریں اور تفصیلی بیانات ہر ضروری خبریں. فخذها بقوة وامر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. انہی ساتل را پطاقت فل حکم ورک قوم فلتا چامل کی درے پخیست خیست طریقوں زرد خیم بزتا ساکور دنا فرمانوں. ساصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا. زرد اڑم زود پوئے دایتن زمانہ کسان چلوئی گئی برے ملکے بغیر حق نام او کبینی دی ہر نخاد حق ایمان پہ نروڑی او کبینی دی لار دا ہدایت نگر یا غیر پار لار او کبینی دی لار دا گمرائے نسی غیر لار. ذالک بأنهم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنها غافلین. داد دیو جنا چی دی درو جن گنی آیتنا زمون او دی داغینا بے پروائی کون کی. والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرة حبطت اعمالهم هل یجزون الا ما كانوا يعملون.
واکسان چی دروجن گنی آیتنا زمگا و ملاقات آخرت برباد دی ددی عملنا بدلن شور کے دے مگر دا عملن شریکیم واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار جوڑ کو قوم دا موسیٰ علیہ السلام پس تاغذت دلونا دکالون شددی سروی اسخیم جسا دسخی اغد پارا آواز دسخیم علم یرو انہو لا یکلمون ولا یهدیم سبیلا آیا دی دمرم نگوئی شاعتی سر خبر نشی کولیم ان خودن کولی شدید تد سمیلاریم اتخذوه وکانو ظالمین نجوکڑو دی اغد پا اغدر الہ پلنو دی ظلم کون کی ولما سقط فی ایدیہم ورعو انہم قد ظلون ارگل شو غردول شدری مخطام اور دی یقین داغے چدی گمراشین قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين دیویل کا رحمون کو بنبان رب زم اور بخنے نکڑم تدری گنان خامخا شبم دتاوانیاننا ولما رجع موسى الى قومه غضبان اسفا ارگل چی واپس رائے موسیٰ علیہ السلام اخبر قوم تام غصہ و غم جنوم قال بئس ما خلفتمونی من بعدی ویویل بد حاکار شکڑے تاسو زمان رسوم عاجلتم امر ربکم آیا تلوار اکڑا تاسو بحکم درب پلوانیم وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرْعَاسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ کیے خودیا تختہ پتلوار اراوین سردر اور خبلزان تیراخ کم قال ابن ام ان القوم صرفونی وقادوا يقتلوننی ویل ہارون علیہ السلام زمان موضوعا یقیناً دے قوم زکم زورے گن لهم نزدیوی چیزی وجلیم فلا تشمت بی اللہ دا ولا تجعلنی مع القوم الظالمین مخشال وعظما پماسر دشمنان خبل اما مگر زوا سرد قوم ظالماننا قال رب اغفر لی ولأخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین ویل موسیٰ علیہ السلام ربا بخنوں کے ماتا و زماروتا اور داخل کے منگا بقبل خاص رحمت کی تیر دیر رحم کن کے رحم کن کنام ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين یقینا کسان چگر زول اسخے خدائم ذرے او برسی دیتا غضب لے درب درفنا او غر ذلت پجن دنیاوی کے او دا سے سزا اور کنگا شاعت چپ اللہ درو جوڑیم والذین عاملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم آکسان شاملون کڑی بد بیا توبے باسی پس صدای ملن ایمان روڑیم یقیناً رفتا پس آئینا خامخا بخنا کون کے رحم کون کے ریم ولما سکتا موسى الغضب واخذ الالواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون اور کل شپ آرام شود موسیٰ علیہ السلام نغسام رائے وائے غسیا تختیم ادائے پلی کلشے نسخہ کی ہدایتوں اور رحمت آئے کسان دپارا شخاص خپل رب نہیں رکولا واختار موسیٰ قومه 70 رجلا لمیقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي
اغرق موسیٰ علیہ السلام دخل قومنا ویا سڑی دپار دویم وقت مقرر نار کلا چونیو دل را زلزلیم ویلا غیر با کتا غوختے حلاکڑے ویتا دل را دین مخی وزب من حلاکڑے اتہلکنا بما فعل الصفاء مننا آیت حلاکے مندر پائے کار چکڑے قمخ زمنان ان ہی الا فتنتک نرے دا مگر سائے امتحان دے تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء گمراہ کہے پدے سرا چال چواڑے ہدایت کہے چال چواڑے انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین تو زمنگا مددگارے نو بخنوں کے منتا اور رحم کے پم اور تے غرا دبخشش کو ان کو نام واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك وراكن درخواست پدی دنیا کی خیست جون اور باخرت کے ہم یقیناً منگا گردی دلیوتا تپتو بے سران قال عذابی يصيب به من نشاء ورحمتي وسعت كل شيء ویل اللہ عذاب زمان رسوم زدا عذاب چالچ وغارم اور رحمت زمان ورسید لے ہر یوسیستان فساکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاة وهو الذین هم بآیاتنا یؤمنون حضر خاص کو بزدہ رحمت بل آئے کسان لرائش یرکی اللہ نام اور کئی زکاة و کسان چزم پایتن ایمان لریم الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل دا کسانی شتابداری گئی دا رسول کہ نبی دے امی دے دا سے رسول چی مومی دی دا ذکر لکل شید دی سرا پا تورات انجیل کے یامرهم بالمعروف وینہاهم عن المنکر حکم بکی دیتا دنے کو کارنا من کئی بدی لرا دبدونا ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث او حلالی بدی لرا پاک سیدنا او حرامی بپری گند سیدنا ویضع عنهم مصرهم والاغلال التي كانت علیہم اور لڑکئی بددینا دری بوجنا اور توقنا چی بری بانے کے خوزریشیم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه آکسان چی مان راوڑے پدائے رسول اور داغا مرگرتے آئے کڑے دا امداد کڑے دا واتبعوا النور الذي انزل معه اور تابداری کڑے دا غیرنا چی نازل کڑے شیر دا غسران اولئک هم المفلحون ندا کسان دی بچکی دن کی دا اللہ رضاونا قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جميعا اے خلق ٹولو یقیناً رسول دا اللہ امتاس ٹولو تا الذی له ملک السماوات والارض اللہ دے چھ خاص اغلرا بادشاہی آسمانوں نظم کے دام لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت نشتا اقدار دبن لگئے مگر آغریم جندی کو لمڑ کول گئیم فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ ایمان دوڑے پا اللہ و پر رسول اللہ کہ نبی امی صفت دے داسی نبی دے چیمان دری پا اللہ و دا پٹھولو کلموں واتبعوه لعلکم تہتدون اور تابدارین ددو کے دیر پارا چھ ہدایتوں میں ومن قوم موسیٰ امت یہدون بالحق وبه یعدلون اور دا قوم دا موسیٰ علیہ السلام نے اوڈل اشترے بیان کی دا حق لراؤ پر حق باندے یغین صافم کی
وقطعناهم 12 أسباطا أمما اور تقسیم علم بنی اسرائیل دولس خاندانوں تا چڈلے وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر وحی اکرم گا موسیٰ علیہ السلام تا کل چوبو غختی ددن قوم ددن چوبہا پامساخ پلی سرگٹی لران فانبجست من حسنتا عشرت عینا نروان شوی دائے گٹنا دولس چنیم قد علم كل ناس مشربهم یقیناً فی جند ہر ڈلی زیر سکلوخبل وظللنا علیہم الغمام وانزلنا علیہم المن والسلوى اصور اکرم ددید پاس نرے وریض اور پیدا کرمگا پدی بانے ترنجبین و مرزان کلوا من طیبات ما رزقناکم ویلو منگاری تخرے دا پاک آئینا چمون تاسول درکڑی وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون ودی حس نقصان نکزمگا لیکن او دی چدخل زانون نقصان کاؤ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ اکم وحشویل شودی تاوسے بدی کلی کے اخرین دینا چکم دے فخیستاسون وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ وائے تاسو کلمہ دہتتن اور داخل شے دروازے تا سجدہ کون کی او بخوب تاستا گناہوں نستاسو خام خاص جاتا بدور کو خیستا عمل کون کو لرام فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم نو بدل کا ایک کسانو چی ظلم کرو ددینا وینا وائے غستا سوا داغ وینا ناشریت ویل شوام فارسلنا علیہم رجزا من السماء بما كانوا یظلمون نرو لگم فریبانی و سخت عذاب دبر طرفنا وسبب د ظلم کولو دریم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم السبت شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون اور تپوسو کا ددینا پباردا ایک لگے چو بغاڑا د دریاو کلجی د حد نا تیر وتل کو لائی پرز خالی کے کلچ رات دیت دی میان پرز خالی بانے اخکار اخکاران او کلچ دیبا نہ داخل دل پرز خالی کے نہ برات دیت دا میان دغسی منگا امتحان کو پدیبانے پسودائے شدین نافرمانے گولے وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ وَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا او کلچ ویلی او ڈلی ددینا ولی وعظونک ویا قوم تا چا اللہ بہلاکی دی لرام یا بسزاور کی دیل سزا سختا
قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون وَإِذْ وَعَدْ كَوْنِكُمْ عذر پیش کو منگا استاسو ربتا او کیری شی جدا خلقم دان بچی درے گنانا فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینہون عن السوء ارگر شیر کدی ہاں شیری تے نصیحت بیان کرے شو بشکر منگا ہا کسان چمنے کولا دبدکارینا وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ اونی والمنگا ظالمان خلق وعذاب سخت پتی وجہ شنا فرمانی کولان فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ارکل شاہی سرکشی اکڑام دا کار نشری منکڑی شو دا غینا اویل منگدی تا شیطا سو شادوگان خدا سے آن سے ذلیلان بین وَيَسْتَعْذَنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَقَلَ شَيْلَانُ کو سارب خام خارا لیگی با پدے یہودیانو تروز قیامت پوری آسو چی رسی بدیتا بد عذابنا ان ربک لسریع العقاب وانه لغفور رحیم یقینا سارب دے خام خاضر عذاب ورکون کے نافرمانتا یقینا آغا خام خواہ بخشش کو ان کے رحم کو ان کے دے تابداروں وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وتصنس كالمنبلا بزمك في دل مختلفين باید دین دین کان و باید دین دین سوام وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون آزمی اختنا اکڑن من فریبانے پا خوشحالو پا تکلیفونو دادے پارا شری اگر دی اللہ تعالیٰ دان وخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا نرال الذي مشرعن رسل ناکار نائبان وارثان فلدی دا کتاب اخلی دی حرام مالنا دی دنیا اوائی خامقا بخنا کی دیشی مندتان وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ او کرازی دی دا حرام مال دی بشان نور لگی بیا مفلیم أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ آئین ریاغست شید دینا پوخ لوز ذریب کتاب کے چن بوئی دید اللہ پبارکی سوا دا حقنام وَدَرَسُوا مَا فِي وَلُسْتَلُوا دی حواش پری کتاب کی والدار الآخرة خير للذين يتقون فلا تعقلون او کور سنے دے غراغ شعلرا یرکی دالانا ولدا قلن کارنا لئیم والذين يمسكون بالكتاب وقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين آکسان چراٹیں گئی کتاب دا اللہ لرام او پابندی دا مانز گئی یقیناً منگا نہ بربادو ثواب دا دے اصلاح کو ان کو وَإِنْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلًّا وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ او کلش پور تکم گا غرد دی دا پاسام
گویا کے وریز واسورے کون گے او گمانو کدی چدا اور اپنے وطن کے لئے پدیوانے خذوا ما آتیناکم بقوت واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون او علمنگا انہی سے حق کتاب چمتا اس درکڑے پتاقت سرے انہی سے او یا دوائے حقا چپدی کشتام دید پارا چتاسو بچے وَإِذَا خَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ کلچ واغس سارو دولاد آدم علیہ السلام داغی دشاگانونا سی واغس اولاد داغی او حال دارے گواہان کرو دیلنا ددی پزانو آیا زنیم ستاسو رو دیئے ولی نے منگا اقرار کرو دیر پارا چون نوایا تاسو دا قیامت پر چی یقینا منگا ددینا نا خبرو او تقولوا انما اشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم یا داو نوائے چی اخیلا شرک و زمن مشرانو زمن مخیم ام اولاد دائن رسو پائی پس روانو افتہلکنا بما فعل المبتلون آیت حلاکے منگا پائے کار شکڑ دے باطل پرستو خلقوں وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ دغسی جدا جدا بیانو منگا آیتنا اور دید پارا جدا خلق روگزی حق طرف تام وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ او بیان کا پدیبان نے غش خبردار چام چورکڑو منگا غطا علم دایتون زم نوت داغینا نروان شبن بسی شیطان نشدت گمراہاننا ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه اکم گا غختلے من بعد لاؤ شتم سب ورکڑے پسوف دریائتنو لیکن دے ورکوکش دنیا تا او تابداری شورو کا دخوائش بل فمثلو کمثل الکلب ان تحمل علیہ یلحس او تترکو یلحس نحال دو پشاند حال لسپیشم کتام لکے پابانی جبرو باسی و کپریک دیم جبرو باسی ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا دا حال دے دائتو القوم چاہی درو جنگنی زمن آیتنا فاقصص القصص لعلهم یتفکرون نو بیان کا دا تفصیلی بیان دا دی دا پارا چرا خلق سو چکیم مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون بدد مثال بطور آقوم چدر جنگنی زمغاتنا پخل زانو بانے ظلم گئیم من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون آسوک چلاور کا ہدایت ورکی ناغی ہدایت مندن کے آسوک چلاہ بیلاری کی ندا کسان اندیری تاوانیان وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ اور یقیناً پیدا کری منگا جہنم دپارا دیر دا انسانانو دیر دا پیرانو انسانانو لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها
دائی زونشتا چپوینا سیدی پائے او دائی سترگشتا لیدل نکی پائے سرد حق او دائی غضونشتا چنوری دی پائے سر حق اولئک کالانعام بل هم ضلون اولئک هم الغافلون دا کسان پشانت ساروی بلکہ دائنہم دیر جائلان دیم دا کسان ہوں دی بے پرواز حقنا وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون او خاص اللہ تعالی لرضی نمنا خیست خیستان نو دعا غوارے دا اللہ نا وسیلہ دائے نمونو او پریگ دا کسان چکگلیش کی دا اللہ بنونو کے ذرے دل وصدا اور پیشی دائے کارون چدیے کئیم وممن خلقنا امت یہدون بالحق وبه یعدلون او دا غشانا چم پیدا کریم ڈلشترے چ بیان کئی خلق در حق و پدیبان انصافم کئی والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا يعلمون آکسان چ دروجن گنی زمن آیتنا زرد منگے پتمد مرانی سو پدا اس طریقہ چری بپوین لریم وَأُمْلِي لَهُمْ مِنَّ كَيْدِ مَتِينٍ امہلت ورکم ذلیل رام یقیناً نیول زمانی دیرک لک اولم يتفکروا ما بصاحب من جنہ ان هو الا نذیر مبین آیا دی سوچ نگئیم چنشت دی پر خیر خواہ بانے اسلیون تو نردے مگر یرورکم کے اخکارام اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون آئے دین نگوئی بادشاہ آسمانوں دزم کتاب آغتا چلا پیدا کری چار سریم اور دے خبر دا کہ دیشی چے یقیناً رانی زیرہ ددی نیتام نپاکما خبر دی پس دے قرآن نو ایمان دوڑیم من یضلل اللہ فلا ہادی لہ ویذرهم فی طغیانہم یعمہون آسو جلہ بیلاری کی نشتہ ہدایت تم کے غلران اور پریگی دیلرا پسر کشیدری کے سرگردانا یسألونک عن الساعت ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو تپوس کی دیستانا پوارد قیامت کی کلبی قائم دل قیامت طور دائقین علم داغیر خاص نماز رب سرام نخکار کی دی قیامت ترا پخبل وقت مقررام مگر یو اللہ سقلت فی السماوات والارض دون دے دے لم حبت ناک دے پاسمانو پزمک کے لا تاتیکم الا بغتام نبرازی تاستم مگر ناصابان یسالونکا کانکا حفیون عنہام دی تپوس کی دیستان قیامت گویا کی تو تلاش کو ان کے علم قیامت قل انما علمها عند اللہ ولكن اکثر الناس لا يعلمون تو یقیناً علم دائے خاص اللہ سر رہے ولكن دیر دخل کنا پوین لریم قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ تو ایسا اختیار نلرم فلزان لرام دیس فیدے ہونا دا نقصان لیکن حاش اللہ غاری نائے قیم ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني سوء
اکزو پیدے پپٹو خبروں خام خاما بڑیر حاصل کرے خیر پدا سیالت کی شنب رسدن مات تکلیف ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون نیم زو مگر یرور کون کے او زیور کون کے قوم درش ایمان لریم هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها خاص اللہ ذات تاس پیدا کرے دیو جنسنا او پیدا کرے دے جنسنا بی بی دا دیو پانا شرام حاصل گئے تا فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت بهم نار کلش دے یو دیشی آئے سرام حمل والی اغا حمل اسپد مزیر عزیز سرد لے حمل نام فلما اسفلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين نار کلش رات رنشیم دعا غاری دا اللہ نا شرف دلیلیں کراکتا منتا روغ موٹ بچے خامخا شب منا شکر گزارستانا فلما آتاہما صالحا جعل له شرکاء فیما آتاہما نارکل شور کے اللہ دی تروغ موٹ بچے جوڑی دی اللہ در شریکان پائے بشی کی جلہ دی لور کرے فتعال اللہ عما یشرکون شبد اللہ تعالی دائنا شریع غسر شریکان جوڑی ایشرکون ما لا يخلق شیئا وهم یخلقون ایدی شرکی آغشادران شنشی پیدا کولے سشے وغی پیدا کرشی ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون او طاقتم ندری دی سر امداد کولو ندخل دانو مدد کولشیم وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ او کتاسو اور بلے دی لرا سملارتام یا ہدایت کولتام نشی در سیتاسوتام سواؤن علیکم مدعوتم ام انتم صامدون نو برابر دیستاسو حال کتاسو دیتا واس کوایا کتاسو شبیئیم ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم یقیننا کسان چتاسو ترا مدد شوائر اللہ نسیوان بندگان محتاج دی استاسو غنتام فدعوهم فلیستجیبوا لکم من کنتم صادقین نوازو کے دیتا قبل والو کی استاسو داواز کتاسو رشتنیم الہم ارجل یمشون بها ام لهم ایدی یبتشون بها ام لهم اعین یبصرون بها ام لهم آذان یسمعون بها آیت دی اختیشتان شکر دل کولی شبائیم آیت دی لاسو نشتان شنی والکولی شبائیم آیت دی سرگشتان شری دل کولی شبائیم آیت دی وگو نشتان شاوری دل کولی شبائیم قل ادعو شرکاکم ثم کیدونی فلا تنظرون وے بسرا مدد شوائے دیکھ کل مددگارانو تام بیا زمان خلاف کی چلول جوڑ کے مالے اس محلت مرا کوئے ان ولی اللہ الذی نزل الكتاب وهو يتولى الصالحین یقیناً بشکون کے زمان اللہ اغزاد تے چرالے گلے کتاب توحید سرام خدا اللہ تعالی بشکی دا سنکان والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون واکسان چتاسو ترا مدد شوید اللہ نسیوان طاقت ندری تاثر مدد کولو ندخل زانون سرا مدد کولشیم وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُونَ قطاسو روبلے دیل راسم خبر طرفتان دی سنویم وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ او خیال کے تپلی چلی تا تگوری او حال دارے چلی نشلی دے سشیم
خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، عمل کوا پما فیوانے او بیان کوا دنے کئے او مخڑوا دنا پو خلقنا، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، او کورسی تا تد شیطان دا طرفنا سو وسوسا نو پنائی غوڑا پا اللہ سرا دا شیطاننا، یقیننا غہر سوری پارس عالم نے، ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون، یقینا کسان یرکی اللہ نا کل چورسی دیتا حملہ شیطان نا نیاد کی دی اللہ لرام دو کی دی لدن کی حق لرام، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يبصرون، اورونا در شیطانانو راکاگی شیطانان غیل را پسر کشے کے بیائی حس کو تاہی نگئیم، وَإِذَا لَمْ تَعْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا، وکل شترانوڑے دیگرا موجد شری غواریم دیوے ولے دید زانن جوڑا ولا، قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِن رَّبِّي، تو یقیناً تو خطاویداری کم دائے چوہے کے ریشی ماتا زماد رب طرفنا، ھذا بصائر من ربکم وہدا ورحمت لقوم یؤمنون، دا قرآن دلیلنا رنا اور کون کی ریستاس رب طرفنا، اور ہدایتم دے اور رحمت دا قوم لرجیمان روڑیم، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، او کلشی لستلکی قرآن نقوکی دے حق تعاو چپشائم دید پارا چپتا سرحم اکریشیم، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، آیا دوار رف لرا پخل لگے پاجزے او پپٹام پاجزے او پیرام اوخطا د جہری وینانہم، وصبائی وقت کے او پماما اور سنی وقت کے او مکے گا د غفلت کو ان کو نام، ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، یقینا کسان چ پنی ضرب ساریم لوی نکید اللہ تبندگینا، او پاکی وئی اللہ تعالی لرا او خاص اغتا سیدے لگئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک عن الانفال، تپوس کی دیستانا پبار غنیمتنو کے، قل الانفال للہ والرسول، وَا غنیمتنا دا اللہ و دا رسول بے اختیار کریم، فاتقوا اللہ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، نُيَرَكَوَئے دا اللہ تعالیٰ نام اجوڑ ساتے کورنی تعلقات، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تابعداری کوئے دا اللہ اور داغد رسول کتاسو ایمان لرائے۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، یقیناً پورا ایمان والا کسان دی کلچ یاد کریشی اللہ تعالیٰ یریگی جنون نظرین، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، او کلچے لستلکی بدیبان آیتون دا اللہ تعالیٰ زیادی گئی دا آیتون دید را ایمان، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، او خاص مخبر ربانی دیدان نسپاریم،
الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون دا خلق دی چپا بندی کئی دمانزو او دائمان نچمون برکڑے دی تخرجم کی دا اللہ بلار کے اولئک هم المؤمنون حقا دغا صفتن والائی مومنان دی پرشتیام لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم دیدہ پارا دیر درجی پنیز درب دریم او بخنا دو گناہم دا اور رزق دے عزت والا كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون زگچی رئیستلیت اخبر ربستا دا کورستانا دا پارا دا حق خبریم او یقیناً یوڈل دیمان والو خامخابت گنل خفگانے کو بریم یجادلونک فی الحق بعدما تبین کانما یساقون الى الموت وهم ينظرون بحث کو دیتا سرا حق خبر کے پسائن چھ حق کارشو گویا کی دی بوتلے کے دے مرگتا و حالداری شدی قتل وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ او کلا چی وعدو کرتا اصر اللہ تعالی دیو دو ڈلو دا کافرانو چی دا یو ڈل استاوس دا پارا بیم وتودون ان غیر ذات الشوکت تکون لکم غختل تاسو پزدکی دام چاہ بغیر وصلی و دبدبی والا ریستاوس دا پارشین ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين اغوخت اللہ تعالی کہ غالب کی حق لرا پقل کلمو سرام اوپری کی جڑید کافران لرام ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون دید پارا شخکار کی حق لرام اوخکارشی بطلان دباطل اگرچہ بدگنی مجرمان دے فرق لرام اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکت مردفین کلچی فریاد طلب کو تاسو دخل ربنام دمدد کولو نو قبول والے کو اللہ تاسو لرا دے فریاد یقیناً زیادی کوم تاسو بزرد ملائکو سراجی و بل بسی برازیم وما جعله اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم نو غزول اللہ ملائک را لے گل مگر زیرے اور دید پارا چکلکشی باعث رستاسو زونام وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اُنَّذَا غَلَبًا مگر خاص اللہ طرف نظام یقیناً اللہ تعالی زور اور حکمت والے إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ کلشی پٹول تاسو لرا اللہ تعالی پپر کالے دا پارا دا امن دا اللہ دا طرفنا اور علیگ پتاسو دا اسمان دا طرفنو بدباران دید پارا شفا کی تاسو بدیو وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ اور دے پارا چندر کی ساسنا پلیتی دے شیطان اور دے پارا چکلکوال راولی ساس پزرون وانے اور پخیگی بلے رب دا قلب زراد دا ظلپک لکوالی سراخ پیستاسو
إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا کلچ وحی کو لستا رب ملائکو تا یقیناً زستا سمر گرے نکلک ایمان والا سألقي في قلوب الذين كفروا رعبا فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان زرداشم زو پزنو د کافرانو کے حیبت وہے تاسو دی لراد سٹھنو د پاسا وہے دینا ہر بن بن ذالک بأنهم شاقوا الله ورسولا دا سزا پدی وجدا چیزی مخالفت کرے دا اللہ و رسول داغنا ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب اچاچ خلاف کو دا اللہ و دا رسولنا یقیناً اللہ دے سخت عذاب ورکون کے ذالکم فذوقوه وان للکافرین عذاب النار دا سزا خطاسو سسکے اپوشش یقیناً کافران لرا عذاب دور دے باخرت کے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ایمان والو کلچ مخامخ سے کافران سرگن نمگر ذرائی تشاگان اخبلے ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله اور شاشو گزو لبی کافران تا پتا ورز بن شاخ پلا مگر کہ ہنر جوڑا ان کے دپار جنگ کولو یا پنائی حاصل ان کے اخپلی ڈلیتا یقیناً ناختہ شدے پلوی غضب دا اللہ طرفنا وما واہ جہنم و بیس المصیر او زید ورسود دا جہنم دے اور ناکار دے زید ورسود دا جہنم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ننلی وجلی تاسو دے کافران نرا لیکن اللہ تعالی وجل انو اشتری تا کھانی دخپ اللہ سنام انو رسولی تا کھانی دا استرگوتا کلشد اوشتل دخپ اللہ سنام لیکن اللہ تعالی اور رسول کھانی دا استرگوتا وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُمْ بَلْعًا حَسَنًا اور داتی دا پارا چھے انعام ورکے اللہ تعالی مومنان تدخل طرفنا انعام خیستا ان اللہ سمیع علیم یقیناً اللہ تعالی ہر سوری پار سپوئے ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین دا خطا سولی دل پوش یقیناً اللہ تعالی کمزوری کئی با مکرونا دا کافرانو ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وان تنتهوا فهو خير لكم کتاسو فتح غختلان یقیناً راغلتا استفتحا او کمن شوئے تاسو دی جنگنان دابستا و زبار غریم وَإِن تَعُودُوا نَعُودُ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ اکتاسو رو گردی دے جنگتا روب گردنگا امداد مومنانو تا ای چری فیدہ نشی در کو لے تاسو لرا ڈلستاسو حس فیدہ اگر کڈی رویم او یقین ساتے اللہ دے خاص مرگرے دیمان والاو یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون
ایمان والو تابداری کو اے دا اللہ و رسول اللہ مخ مارو اے دائی دا تابدارینا و حالداری جتاسو اور اے دائی کلام ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون او مکھی گئے پشاندائے کسانو چی پخلی وی منگا خوارے دو حالداری نیوری دلید قبولیت بنیت ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون یقیناً بدترین دا زناور و دا اللہ بنظم آخلق دی شکانی دا حقنا و شعراگانی دا حقنا و کسان چی نپوئی گی پا حق باندے ولو علم اللہ فیم خیر اللہ اسمعهم ولو اسمعهم لتعلوا وهم موردون او کہ اللہ بھی جندے پدی کی انابت حق تام خام خاورول بیکڑے دیتا دا حق او کہ اللہ ووری دیتا بغیر دے انابت دینا خام خا دی مخڑی او دی شاگردون کندیم یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم ایمان والو قبل احکام دا اللہ و دا رسول کل شیرا بلی تاسو آکارتا چی جوندر گئی تاسو لرام وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اپوش یقیناً اللہ تعالی پرداشی پمند سڑی اور دزردائے کے اور یقیناً اللہ تبخاص تاسور جمکڑی شہم وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ اوزان بچ کے رائے عذابنا چھ نبرسی صرف آئے کسان نبرسی آئے کسان دا چھ ظلم کرے ساسونا خاص کرم وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ اپوش یقیناً اللہ دے سخت زاور کو ان کے وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ یاد کے کرش تاسو لگ کمزوری گڑنے کی رے بزمکا کے یریدے تاسو شوب تختی تاسو لرا خلق فآواكم وآيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون نزائے درک تاسو لرام اکلک اکڑے تاسو پا مدد خبل اور روزی درک تاسو لرد پاک رسولنا دادی پارا چید اللہ احسان منائے یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون ایمان والو خیانت مکوئے دا اللہ و رسول سلام او خیانت مکوئے پخلی ذمواروں کے او حال دار چتا سپوئے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ اپوش یقیناً ساس مالون و ساس اولاد امتحان دے دا اللہ اپوش یقیناً اللہ خاص غصر دے ثواب لیم یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم ایمان والو کتاسو تقوی کوئے اللہ نام درب کی تاسو لارنام او برجی استاسونا گناہون استاسو او بخنبو کی تاستا اللہ تعالیٰ دے خاون دلوی فضل وَيَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُصْبِتُوكَ وَيَقْتُلُوكَ وَيُخْرِجُوكَ
کلشی جرگ کو لستا پبارکی کافرانو دیر پارا شقیت کی سایا قتل کی سایا اوبا ستارہ ملکنا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اور دی چلول جوڑو استاب خلاف کے اللہ ان پر تدبیر جوڑو استاد بچکولو اللہ تعالی غرا تدبیر جوڑو ان کو نام وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ او کلشی بیانی پدی آیت نظم دیو یقینا نام مورد حکمو غارو نخام خاویل شمون در پشان زکان دی دا مگر درو قسی دی نمخکنو وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ او کلشی ویل کافرانو اے اللہ کدا قرآن حقوی سار طرف نہیں نرور پنگ بانی کانی داسمان دا طرف نام یا راولی منتا عذاب درناک وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم ونو اللہ تعالی شدید سزاور کی زگشت پدی کے وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون انو اللہ شدید سزاور کرے زگدی کے سخلق بخنے غفت اللہ نام وما لهم لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء سوجر دی جزابن اور کی دیتا اللہ حال دا دی منکی خلق دا اللہ دا مسجد حرام نام آنر دی اختیار مند دائے مسجد ان اولیاؤه الا المتقون ولكن اکثرهم لا يعلمون ندی اختیار مند دے مسجد مگر متقیان خلق لیکن اکثر ددینا پوین لریم وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا وذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون انو دی ندی منزنا ددی دبیت اللہ پخوا کے مگر شپیلی واد و لاستا پول نو سکے عذاب پسبب دائے شتاسو کفر کو ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله یقینا کافران خلق خرچ کئی اخفل مالنا پر مقصد خلق واری دا اللہ دلارنا فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون زرد خرچ کئی بدی مالنا پدے طریقہ بیا بشیدہ مالنا پدی بانے افسوس ارمان بیا بدی کمزوری کلیشی والذین کفروا الى جہنم یحشرون او کافران خلق بخاص جہنم تایو ونکلیشی پر از قیامت لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضا على بعض فیرکمہ جميعا فیجعلو فی جہنم دیر پارا چی جدا کے اللہ تعالی پلیتان پاکو نام او کی بدی پلیتانو بازنا دباز دپاسا نو دندلے بے کی پیو بلوانی پیو زیم واویشی پا جہنم کی اولائک هم الخاسرون دا کسانم دی تاوانیان قل للذین کفروا ان ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف وان يعودوا فقد مضت سنة الاولین وید کافران تا کدی منشول کفرنا او بخلشی دیتا غطول گناہونا چمخی کریم
او کراگردی دی کفر و جنگتا یقیناً تیر شیرا طریقہ دا مخکنو کافروں وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله اور جنگ کرے دے کافران سرام ترائے شفاعت نشی حس کفر شرک بدنیا کے اور شی دین تول دے اللہ دبارام فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اور قدیم منشو القتال یاد کفرنا یقیناً اللہ عاملون شریع کی انیا الرام وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ اور قدیم مخوار عوضتو بے کولنا نپوشا یقیناً اللہ تعالیٰ استاسو مولا دے استاسو دوست دے خدوست دے اور خمددگار دے